Avoka wa Paul Rusesabagina w'umubirigi witwa Vincent Lurquin aratangaza ko yagiye mu Rwanda arinda ahava adashoboye kumubona. Mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'Amerika, Maître Lurquin aravuga ko atazi icyo leta y'u Rwanda ihisha. Inkuru irambuye tuyibaze Venuste Nshimiyimana. Mu minsi 6 Maître Vincent Lurquin yamaze mu Rwanda avuga ko buri munsi yabaga ategereje ko yakwemererwa kubonana n'uwo yunganira Paul Rusesabagina ariko ntibishoboke. Ati ntabwo nzi uko byagenze, gusa ntabwo nigeze mbona uruhushya rutangwa n'umuyobozi w'urugaga rw'abavoka. Naratashye ariko nzasubirayo vuba njyanye n'abayobozi mu butabera mu Bubiligi kandi nzakora uko nshoboye mbone Rusesabagina. Maître Lurquin akomeza avuga ko muri iyo minsi 6 yamaze mu Rwanda yashoboye gusoma dosiye ya Rusesabagina, akongeraho ko mu myaka 20 amaze aburana imanza mu rwego mpuzamahanga ko ari ubwa mbere yangiwe kwinjira muri gereza ngo ahure n'uwo yunganira, ariko akizera ko ibintu bizageraho bigatungana. Atubwizera ko bazashyira mu gaciro tugashobora kubona Bwana Rusesabagina, kubera ko bitabaye ibyo urubanza ntiruzaba, kubera ko ntawaburana adafite umwunganira. Mu rwego rwo gushaka ibimenyetso by'urubanza, leta y'u Rwanda yifuje kuzohereza umugenzacyaha mu Bubiligi, ibyo bita mu gifaransa commission rogatoire, kimwe n'uko Ububiligi bwifuza kugira ubwohereza mu Rwanda. Maître Lurquin akibaza uko bizashoboka ku ruhande rw'u Rwanda. Ati ntabwo mbona neza ukuntu mu Bubiligi bakwemera ko abagenzacyaha baza kandi bo baranze ko abavoka bajya mu Rwanda kureba uwo bunganira w'Umubiligi. Ijwi ry'Amerika yakomeje kubaza Maître Lurquin wamwangiye kubonana n'uwo yunganira Paul Rusesabagina, asubiza muri aya magambo: umukuru w'urwego rw'ababuranira abandi mu Rwanda niwe ugomba gushyira umukono ku ruhushya rwo kwinjira muri gereza, ntabwo rero yigeze abikora ku mpamvu ntigeze nsobanukirwa. Maître Lurquin yarangije avuga ko azasubira mu Rwanda inshuro zose zizaba ngombwa kugeza ashoboye kubona uwo yunganira, akavuga kandi ko bitabaye ibyo nta rubanza rwaba uregwa atabonye umwunganira yihitiyemo. Paul Rusesabagina afite amwunganira babiri bamuherekeza mu rukiko, abandi bakomoka muri Amerika, Australia, Canada n'Uburayi batoranijwe n'umuryango we ntibaremererwa kumubona. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Kuri iki kibazo cya Paul Rusesabagina na avoka we Maître Lurquin, perezida w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Julien Kavaruganda mu kiganiro cyihariye na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi asobanura ko mugenzi we Maître Lurquin atahawe uruhushya rwo kubona Paul Rusesabagina kubera ko atari yujuje ibisabwa n'amategeko. Tumutege amatwi. Kugira ngo umuntu yunganire umuntu mu Rwanda nk'umwavoka aba ari ku rutonde rw'abavoka mu Rwanda, dufite urutonde rw'abavoka bagera ku 300. hari abava muri Kenya, hari abava muri Uganda, hari abava i Burundi, hari n'abanyarwanda ubwabo. Abo ngabo bavuga ngo ibiteganywa n'itegeko barabikoze, bararahiye mu Rwanda, barakoze ibizamini bisabwa, bakaba bafite na diplome yatanzwe na ARPD. Kuri urwo rutonde iyo umwavoka avuye hanze ashaka kuburanira umuntu mu Rwanda cyangwa kumwunganira, bisaba ko haba hari amasezerano ya reciprocity hagati y'urugaga rw'abavoka n'urwo rugaga turutsemo. Itegeko ry'urugaga rw'abavoka mu Rwanda rya 2013 riteganya mu ngingo ya 6 n'iya 7 ibyo bikorwa. Ubundi ugomba kuba uwo munyarwanda cyangwa uturutse mu gihugu cy'abafitanye amasezerano mu Rwanda. Abafite exception abaturutse mu bihugu byo mu burasirazuba, East African Community, kuko hari amasezerano yasinywe n'u Rwanda mu gihe u Rwanda rwinjiraga muri uwo muryango, rufungurira imiryango ababa baturutse muri ibyo bihugu, ariko nabo mu bwuzuzanye. Ni ukuvuga ngo iyo nabo batwemerera kuba twagirana ubwo buhahirane, umwavoka wo mu Rwanda akaba yajya gukorerayo n'umwavoka waho akaba yaza gukorera mu Rwanda. Nyuma y'ayo masezerano ubundi nta bindi bihugu tuzi u Rwanda rwagiranye narwo amasezerano nk'ayo ngayo n'urugaga rw'abavoka. Kuri ubu ngubu nko mu bihugu by'Uburayi ayo masezerano ntayahari. Kuri icyo kibazo warumbajije ikindi kijyanye n'uwo mwavoka wo mu Bubiligi, we agera mu Rwanda muri icyo cyumweru sinabonekaga ko nari mfitemo amanama menshi n'inama mu y'ubucamanza yagomba gutegurwa, ariko bamuhaye ibisabwa urugaga, bamumenyesha icyo amategeko ateganya, nawe abisaba kuko mu byo amategeko ateganya hari harimo no
gusaba urugaga rw'abavoka rw'i Buruseli aturukamo ibyo umwavoka w'umunyarwanda udafite ubwenegihugu bw'Ababiligi yakenera kugira ngo ashobore gukorera mu Bubiligi. Byari ukugira ngo urugaga rw'abavoka na secretariat bamenye amakuru yuzuzanya ajyanye n'iby'itegeko riteganya niba umunyarwanda yakwemererwa kujya kuburanira mu Bubiligi ari umwavoka mu Rwanda ariko atari umwavoka mu Bubiligi. Basubiza yuko bidashoboka ku munyarwanda ya kuburanirayo kuko amategeko yabo nabo adashyirwaho n'urugaga rwabo, ashyirwaho n'abashinga amategeko yabo, ko ariyo mpamvu batabihindura. Abajya gusubiza basubije ndumva ejo cyangwa ejo bundi hashize uwo munyamategeko wo mu Bubiligi yari yarasubiye iwabo. Bivuze ko rero kuko batakwemera ko abanyarwanda bajya kuburanira mu Bubiligi, namwe bitakoroha ko uyu mwavoka yaza kuburanira Rusesabagina mu Rwanda. Yego. Ubwo bivuze ko nanone atagize n'ubushobozi bwo kuba yamusura kuko nyine atari yemewe. Ikibazo cyo gusura ubu ngubu amagereza nuko amagereza ku miryango kubera ikibazo cya corona virus ntabwo imiryango n'inshuti yemerewe gupfa gusura abantu gereza itabyemeye cyangwa atari impamvu zidasanzwe zabayeho. Turi ku rubanza rwa Rusesabagina by'umwihariko we nk'umuntu nyine wenda umuryango uvuga ko ufite ubushobozi wakwirira abavoka washaka abo ari bo bose, ubwo byaba bigoranye kugira ngo baze gukorera mu Rwanda nkurikije ibisabwa. Twebwe tugendera ku cy'amategeko ateganya. Amategeko ateganya ko umuntu waba aturutse mu gihugu dufitanye na cy'amasezerano, icyo gihugu nacyo cyemerera abanyarwanda kuba bakiburaniramo, dushobora nabo kubaha uburenganzira bwo kuburanira mu Rwanda. Noneho biremewe yuko bari abavoka bashaka guturuka hanze bashobora kuza bagafatanya n'abavoka bo mu Rwanda niba bamwunganira bonyine, ibyo byakwemerwa? Oya, bo basaba umunyarwanda bizeye mu Rwanda, uwo muntu ukeneye ubwunganizi amategeko mu Rwanda yemera bakaba aribo bakorana. Ni ukuvuga ngo nko muri urubanza rwa Rusesabagina Maître Gatera Gashabana yemerewe kuba yamuburanira kuri liste bari batanze, niwe wari umunyarwanda kandi afite ibyangombwa byose bimwemerera kuba yamwunganira kandi numva nawe bamwemera. Nk'uwo nguwo rwose aba yujuje ibyangombwa, afite ubunararibonye mu mwuga, ashoboye gukora ako kazi kandi ari nyir'ubwite, aramwizeye. Icyo gihe amwizeye na famiye imwizeye baba bashobora gukorana. Ari abavoka be bari basanzwe bakorana, nyir'ubwite iyo avuze ati ntabwo ntibashaka, imirimo bari bafite baba bayirangije, icyo gihe abaye ashatse gukomezanya nabo nabyo biba bishoboka, akongeraho n'abandi. Njya nibuka ko mu rubanza rwa Ingabire Victoire harimo abavoka baturutse mu Buholandi. Iryo tegeko ntabwo ryari ryagahindutse? Itegeko twebwe ryagiyeho muri 2013, ntabwo namenya uburyo bagiye kuko atari nanjye wari mu buyobozi bw'urugaga. Muri 2013 ngo iryo tegeko ryashyizweho. Ku rubanza rwa Madame Ingabire ngo byasaba kureba uburyo bari bashoboye kwinjira mu rubanza kugira ngo bamwunganire muri ubwo buryo, cyangwa hari andi masezerano yari yabaye hagati y'ibihugu ku buryo niba bamwohereje mu Rwanda avuye mu kindi gihugu hari kondisiyonalite bashyizeho hagati y'ibihugu hagasinywa ayo masezerano agira n'ingaruka ku itegeko cyangwa ku mategeko ngengamikorere y'urugaga rw'abavoka, icyo gihe byashoboka. Ariko twebwe turagendera kuri aya ngayo kuri iryo tegeko rya 2013. Mu Rwanda urukiko rukuru uyu munsi rwakomeje kumva abareganwa n'umunyamakuru Focus Ndayizera i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Abireguye bose bemeje ko inzego z'umutekano zabahatiye kwemera ibyaha ku ngufu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa yakurikiranye iburanisha. Bwana Eliakim Karangwa, umuhanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, niwe wabimburiye abandi bakomeje kwiregura kuri uyu wa kane. Uyu mugabo w'ubushinjacyaha bumurega ko ari we wari ushinzwe kuzakora uburyo bwo guturitsa ibisasu hifashishijwe telefone ngendanwa basenya ibikorwa remezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Yasobanuye ko sisitemu ye ari iyo kurinda umutekano wo guhungabanya umutekano. Yavuze ko ahawe uburenganzira yagaragariza urukiko imikorere ya sisitemu ye. Avuga ko yari afite ubushobozi bwo kuyikora ku buryo yashyirwa ku mupaka uhuza ibihugu bibiri ikagitahura abashaka kwambuka mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bwana Karangwa yavuze ko nta bikoresho yigeze afatanwa bigamije guturitsa ibisasu. Yavuze ko ibikoresho byafatiriwe mu kigo cye mu gihe yasabwaga gushinja umunyamakuru Focus Ndayizera ko yafatanywe ibiturika bitemeye ku butaka bw'u Rwanda. Karangwa afashe umwanya munini mu bireguye, yabwiye urukiko ko inzego z'umutekano zagiye mu kigo
cye afunzwe yabwiye umucamanza ko inyandiko mvugo zose yazishyizeho imikono igihe yabaga yabanje kubitegekwa n'inzego z'umutekano kubikora bitewe n'aho yabaga afungiwe, maze ashimangira ko na n'ubu ari kuburana atibuka ahantu yarafungiwe kandi ko umuryango we wamaze iminsi 22 atazi aho yabaga. Hari amadolari 579 umushinjacyaha avuga ko Karangwa yayoherejwe na Bwana Cassien Ntamuhanga mu bikorwa byo kugura ibikoresho byo gukora ibiturika. Uregwa yemera ko ayo madolari yayakiriye anyujijwe kuri konti ya Dahabushiri, ariko ahakana ko yayahawe na Ntamuhanga. Avuga ko yayahawe n'umunyakenya Innocent Mugume kuko bari bafitanye gahunda ko Karangwa mukorera imashini zigezweho mu buhinzi yagombaga gushyiraho system irinda umutekano. Yemeza ko yamenyanye na uwo munyakenya kubera Focus Ndayizera wamufashaga kumenyekanisha ibikorwa bye by'ikoranabuhanga, ariko umucamanza akabwira Karangwa ko atagaragaza amasezerano y'imikoranire yari afitanye n'uwo munyakenya Mugume yatumye amuhaye amadolari. Yasubije ko kugirana amasezerano bitari ngombwa mu bushabitsi na cyane ko ngo afite n'impapuro zigaragaza ko yayabikuje. Yongeye kwibutsa ko kubera ubuhanga bwe mu by'ikoranabuhanga yabiherewe ibihembo 3 byo ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Avuga ko uko yatangiye kuburana ubushinjacyaha bwakunze kurangwa no guhindagura ibirego ku byaha umurega bigaragaza ko nta mucyo nta n'ukuri ku byo bumurega. Yashimangiye ko ibikoresho bye by'ikoranabuhanga byifashisha amashanyarazi ku mpuzandengo y'100% mu gihe ngo intambi baregwa zo zidakoresha amashanyarazi. Umunyamategeko umwunganira Maître Munyakazi yasabye urukiko kuzasuzuma ibimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha maze rukazemeza ko bidahagije. Yasabye ko rwazabishingiraho rwemeza ko bitamuhamara rukamugira umwere. Undi wireguye ni Bwana Emmanuel Niyonkuru uregwa ko yagombaga gushyikirizwa ibiturika na Focus Ndayizera akazabiturikiriza za Gatsata na Nyacyonga mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko ataraziranye na Ndayizera, avuga ko atanaziranye na Ntamuhanga kandi ko nta n'ibiganiro kuri telefone ubushinjacyaha bugaragaza ko bagiranaga. Naho Bwana Patrick Niyohoze uregwa ko ari wari ushinzwe gushaka abarwanyi bajya mu gisirikare cy'ihuriro nyarwanda RNC nawe arabihakana. Avuga ko ubushinjacyaha bwifuje ko ubuzima bwe bwarangirira muri gereza bwirengagije ukuri kwa dosiye aburana. Ati ngewe ndi umusivile wa nyawe w'ijari nabo tuziranye nta numwe wabayeho umusirikare cyangwa umupolisi. Umucamanza akamubwira ko gucura umugambi wo kugira naho ubutegetsi buriho bidasaba ko umusirikare cyangwa umupolisi cyangwa se imbaraga zihambaye. Maze Niyohoze asaba urukiko kuzasuzuma ukuri kwa dosiye kuko ngo ibiturika ntacyo abiziho. Yavuze ko atari bushishikariza abantu kujya muri RNC atanazi n'amatwara yayo. Kubireba Bwana Bonheur Bikorimana we akibaza uburyo itsinda ry'abantu bagera kuri 13 bareganwa bose bahakana ibyaha, agahuru igisa n'ihurizo rikomeye ryo kuzasuzuma uburyo haburamo n'umwe wagombye kubagaragaza uburyo bacuraga imigambi yo gushaka guhereka ubutegetsi. Yavuze ko hari ibintu yavuganye n'ubushinjacyaha mwibazwa rye maze burabyirengagiza. Nubwo nawe atabisobanuriye urukiko, yavuze ko ubushinjacyaha bwabyirengagije ku bushake kuko ngo bwahise bumubwira ko ibazwa risubitswe kubera hari mu gicuku, ariko akavuga ko bwari buri gushakisha uburyo bubahimbira ibyaha. Ni mu gihe witwa Bizimana we yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bumurega ko yafatiwe Rwamagana ari kumwe na mugenzi we Shiragahinda Ernest berekeza i Nyagatare ngo bambuke Uganda mu gisirikare cya RNC, nawe yabitsembye. Yavuze ko ni Rwamagana atahazi ahubwo ko we na Shiragahinda batandukaniye i Nyabugogo mu 2018 mbere yuko bafatwa. Abagize icyo banenga ibyavuzwe n'ubushinjacyaha bose bamaze kubwira urukiko ko ibyo baregwa bitari ukuri, bakavuga ko bitanabayeho, basaba kuzagirwa bere. Nkaho Bizimana yabwiye umucamanza ati kugirira nawe ubutegetsi biriho sinabikoze kuko sinigeze nabutuka ngo babishingireho, dore ko nta n'indi leta nzi ngo mbe nayikumbuye kurusha iyi ngiyi ndimo. Itsinda ryose riri mu rukiko rigizwe n'abantu 13 abamaze kwiregura baragira icyo banenga ubushinjacyaha, barasaba gusubizwa mu miryango nyarwanda kuko ngo basanga nta kibi bawukoreye. Barahuzwa n'umunyamakuru Bwana Cassien Ntamuhanga nk'umuhuzabikorwa mu byo guturitsa ibisasu mu mugambi wo gusenya ibikorwa remezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Iburanisha ritari zakomeza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Bagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Noneho tujye mu Burundi. Itariki y'uyu wa kane yahuriranye n'umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Uburundi bwifatanyije n'andi mahanga kuzirikana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Umunsi wari umukenyezi mwirimizi mu Burundi wahimbajwe kuri uyu wa kane, ariko mu bisanzwe usa n'uko uzomara iminsi 4 kuko mu ngoro ndangamico y'i Bujumbura aho wahimbarijwe hazomara iminsi 4 hari ihanishagurisha y'ibintu byahinguwe n'abakenyezi birimizi batowe kugira baserukira abandi. Umushikiranganji yajejwe gufatana mu nda n'agateka kazina muntu avuga ko akaryo kereza ko guhimiriza afasha mu iterambere ry'umukenyezi kugira ngo barushize kwitanga hamwe n'abakenyezi mu ntumbero yo kubakaburira kugwiza umwimbu no gukorera hamwe mu mashirahamwe. Mu gihe mu by'ubajisi
harimo ihindagurika ry'ibihe. Imede Sabushimike yemeza ko abakenyezi bafite igikorwa gikomeye. Umunsi ushitse hano mu Burundi abakenyezi birimizi bariko baragerageza kubyifatamwo neza mu kurima ibiterwa birinda izuba canke imvura, bakarima no mu myonga canke ku nkengera z'inzuzi, bagaheza bakavomera. Uko kuvomera n'ubundi buhinga bwose bukoreshwa n'abakenyezi birimizi abatari bake muri bo basigura ko bisa n'ivyasenzwe biturutse kw'itituka ry'isi. Aba bo mu ntara ya Bubanza mu buraruko bw'u Burundi bavyiganira ijwi ry'Amerika. Imvura twayibuze ubu dusigaye twirirwa twicaye, n'abarimye ntibariko baracirira, abandi nabo ntibari bwarime, haracari imishike, inzara nawe yabaye nyinshi, ntaco tukironka tukugaburira abana. Nka twebwe abarimyi hariho ibintu bimwe bimwe usanga bigoye kuko isi yamaze gutituka, cyakenega umwavu kugira ngo isi igumane akanovera. Hari aho usanga uca ubibura. Uburimyi rero twe tugaca tubona yuko umenga bugenda nabi. Ubu unya byari bidutungira umuryango kera, ariko ubu ntihakimera ku isi, ntihakimera, kandi urabona ihindukira ry'ibihe, ntituronke imvura ikwiye. Abapfakazi ahubwo turarushe ibyo turima ntibitunga umuryango. Kwera abantu bodufasha tukaja mu mashirahamwe canke bakaduha nk'akantu nk'utuntu turadandaza nk'abandi kugira twiyungunganye, nayo ahandi ibintu by'uburimyi ntibitutungira umuryango namba. Ubu ubona ati hamvura turonka, hari izuba ryinshi. Mu Burundi uyu munsi ushitse mu gihe ico gihugu kiri muri bike ku isi, abakenyezi baserukiwe mu nzego bafite ibice 30% mu nzego zifata ingingo. Bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira runo rugero baserukiweko kuva ku nzego z'ibanze kugeza mu biro by'umukuru w'igihugu, uciye mu makomine, intara, muri leta n'inama nkenguzamateka na nshingamateka. Nk'aha muri Nyagonga shari ya mbere hatwagwa n'umukenyezi, niwe yabaye umukuru w'umutumba. Kubera kiri mushasha nta muntu aramenya ngo azoduserukira canke ntaduserukire, ariko kubera twamutoye tumwizigengira azoduserukira, yodufasha nyene kuduserukira kugira ngo afashe abapfakazi bakaturosa nk'ifumbire. Mugabo kubera twebwe dukenye turabapfakazi, ntiduheza ngo turonke ayo mafaranga, ino bayitanga ku bafise amafaranga, utagira amafaranga ntibaheza ngo bayiguhe. Mugabo ko twongera ko twamutoye ingira azodusabira, yegera imbere dusabire, tutaronse agafumbire hoho ntituzoronka utwo turya. Ariko hari abandi bemeza ko abakenyezi bagenzi babo batowe canke bitoreye ata kintu kinini bamariye. Twebwe bato naco badufasha, twebwe aho tugarukira twe ntavyumva n'abariko baradufasha, kandi tutanababona harimwo bamwe tutanababonye n'ingene boba bameze n'igihe batorwa, ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama. Urumva nico gituma twobabonye, kama twobatera nuko boza kudutemberera bakatugisha inama aho twoba tuba ku makaritiye, hama tukababwira ikibazo dufise kugira ngo natwe turabe ko twotera tuja imbere. Anike Dusenge atwara umugambi mukenyezi w'ijambo mu ishirahamwe ry'abagore SFBP, rimwe mu yahimiriza cyane abakenyezi kwitoza, yemeza kugira abakenyezi mu nzego ari ikintu gihambaye ku bagore uhereye kuri bato bato mu mitumba. Uku niko yasiguriye ijwi ry'Amerika. Ejo umukenyezi ari mu ntwaro, abakenyezi bazoshobora kubahuka kuza kumwitura, bamubwire nyine bahohotewe ivyabashikiye, kuko hari abakenyezi bashobora kuja kurondera ubujejwe intwaro, ariko yasanga ari umugabo akumva ntiyugururukiwe kumubwira ivyamubayeko, kumbure yuko ashobora kuba yafashwe ku nguvu, ashobora kuba ari ikintu atokubahuka kugira umuntu w'umugabo. Ariko umukenyezi ari hajya azoshobora guharanira agateka k'umukenyezi mugenzi we ari ndani mu nzego atari hanze. Umukenyezi wo muri komine Rugombo, intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero, nawe hari ikindi kintu kimushimisha, kubona muri rusangi abagabo babirimizi batagitana ibikorwa batandukanye babo nko muri kahise. Ubu tubayeho neza kuko ubu abagabo barafasha muri bimwe bishoboka, kubera inzara yagiye iratera yarashishije ubwenge. Abagabo benshi barafasha abakenyezi baritaho ibikorwa byo mu rugo, na cane nk'ubu bimirije mu gihe cy'itero abagabo bariko baragwana bagura imbuto, naho izimbye ariko bariko baragwana bagura imbuto, umuntu arabona neza ko ari byiza. Ibiharuro bitangwa na ONU kuri uyu munsi mukuru vyerekana ko ica kane c'abantu ba mw'isi ari abakenyezi, ariko bari munsi y'ice 20% vyafite amatongo biharije canke batorana. Unimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo, umwimbu ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bagabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni 100-150 ku isi yose. Ishami rya ONU rijejeho abakenyezi naryo rivuga ko muri rusangi umukenyezi umwe kuri 3 bafite akazi akora mu gisata c'uburimyi. Eroje burika neza ijuru rya Amerika. Dusimbukire noneho muri Uganda, amashuri amwe namwe yongeye gufungura uyu munsi. Yose yaramaze amezi 7 afunze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda, Inyashius Bahizi, aratugezaho inkuru irambuye. Kongera gufungura amashuri bikurikije ubushishozi bwinshi, inyigisho hamwe no gushiraho amabwiriza akomeye azakurikizwa kugira ngo abanyeshuri batangiye uno munsi barindwe icyorezo cya COVID-19.
Ibi byose byakozwe habayeho gufatanya hagati y'ibigo bya leta bitandukanye birimo Minisiteri y'Iby'uburezi, ishinzwe amagara y'abantu, ishinzwe umutekano, ababyeyi kimwe n'abarimu. Twavuganye n'umwe mu bakuru b'amashuri Bwana Nkunda Hatega Emmanuel ukuriye ishuri rya Reed Primary School mu mujyi wa Gisoro mu burengerazuba bw'igihugu. Atubwira ko mu myiteguro bakoze hari harimo gukorera ibipimo by'ubuzima abarimu n'abandi bakozi bo ku ishuri bose mu rwego rwo kurinda abanyeshuri. Already twabonye certificate ya government iri kutwemerera twabanyujije mu by'ubuzima, twabajanye for medical check-up. Barabasuzumye basanga nta COVID-19 bafite, so twiteguye kwirinda iki cyorezo kandi tukakirinda n'aba bana baje kugira ngo bakomezemo amasomo yabo ya P7. Si ibyo gusa, ahubwo ku ishuri hashyizweho n'izindi ngamba zo kwirinda iki cyorezo ku bantu bose bazarigana nk'ababyeyi babo banyeshuri. Icya mbere ikigo cyacu gifite uruzitiro. Dufite gate imwe yo abantu binjiriramo bagasohokeramo. Iyo winjiye rero aho ngaho ku gate, ikintu cya mbere cyubanza gukora utari wageza n'ikirenge mu compound yacu, ubanza wakaraba intoki zawe n'isabune cyangwa se n'amazi cyangwa na sanitizer. Icya kabiri, haba hariho umuntu ku gate aho ngaho agafata temperature yawe. Uwo basanze afite 37 kwiyongerayo, uwo ngo no guhamagara ba district task force. Ufite iyo hasi, uwo turakomezanya nawe rero. Turebe ngo uwo muntu yambaye mask neza. Tukabagira inama yuko batagomba kugira ukuntu baramukanya bafatanye mu ntoki, taguhoberana, hanyuma no kuvugana. Uwo avugana nawe wari we wese mu ishuri agomba kuvugana nawe hariho mita nk'ebyiri hagati yabo bombi. So n'abana kandi nuko nguko nabo ibyo turimo kubibatoza. Abanyeshuri nabo bamaze gutozwa uko bakwiye kwirinda. Leta nayo yagiye iha buri munyeshuri udupfukamunwa 3 two gukoresha ari ku ishuri, kandi aya mabwiriza yose agomba gukurikizwa mu bigo by'amashuri bisaga 60,000 mu gihugu cyose. Nitwa Nkurunziza Jordan, nigira Karagwe Primary School. Corona no kwirinda uwambaye mask no gukaraba amazi n'isabune cyangwa se gukoresha sanitizer. Nyine hariyo bucket burimo amazi uko nibwo tuzaguma turakareba tugeze ku ishuri. Nje Mbabazi Fiona wigira ku Sunrise Primary School. Ukaba niteguye kujya ku ishuri mfite na mask hamwe na sanitizers 3. Ngirunsanga Pascal numwe mu babyeyi bajanye abana babo ku ishuri uno munsi, ariko aracyafite impungenge ku kuntu aba bana bazarindwa iki cyorezo cya corona. Iyo burwayi bwa covid bwe bugikomeje burikubuma buriyongera buri munsi. So ubwo nk'ababyeyi dufite ware gutekereza abana bacu bo barabasefu bate, kwe ntaho twabyizera neza, uretse kugira umushuri umuntu akabaza niba hari uburinzi buhagije sefu nk'uko twe turi nabo mu rugo. Nyamara umubare munini w'abanyeshuri ntabwo wemerewe gusubira ku ishuri. Ukurikije leta, hemerewe abari bari kwiga mu mwaka wa nyuma wo kurangiza urwego rw'amashuri bari barimo, nk'abategereje gukora ibizamini byo kuva mu mashuri abanza kuja mu yisumbuyeho no kuva mu yisumbuyeho kuja muri za kaminuza. Ukurikije Minisitiri ushinzwe iby'uburezi Janet Museveni, ibi leta yabikoze kugira ngo amashuri abemo umubare mukeya, hanyuma abanyeshuri n'abarimu bahana umwanya ukwiye hagati yabo ukwirinda kwanduranya icyorezo. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Hirya no hino ku isi, muri Mali, ibitero by'abakekwa ko ari intagondwa za Kisilamu bahitanye abantu 22. Ibindi kuri iyi nkuru na Frederic Nkundikije. Umuvugizi w'Isiraheli ca Mali yatangaje iyo nkuru avuga ko intagondwa za Kisilamu zakoze ibitero bitari bike mu gihugu hagati ku munsi wa 3 zikica abantu bashika 22. Ivyo bitero nivyo bihitanye abantu benshi mu gihugu ca Mali kuva ku igenekerezo rya 18 ry'ukwezi k'umunani, igihe haba itembagazwa ry'umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu. Ico gihe abasivile 10 barishwe nyuma yaho imodoka ya gisirikare barimwo igwiriye mu mutego w'abarwanyi hagati y'igisagara ca Bandiagara n'igisagara ca Bankassa. Igisirikare ca Mali catangaje kandi ko abandi basirikare 12 baguye mu bitero bibiri bitandukanye vyabereye mu gihugu ca Mali ku munsi wa kabiri. Frederic Nkundikije arakomereza muri Nigeria, aho igisirikare cyatangaje ko cyiteguye kugira uruhare mu bikorwa byo kubungabunga umutekano mu gihugu
mu gihe abaturage bari mu myigaragambyo yo gusaba ko polisi ivugururwa. abanyagihugu bamaze indwi yose bagira imyiyerekano itabana ko basaba ko igipolisi iconagurwa. Abapolisi bo barabandanya gutuza imyiyerekano bakoresheje uburyo butandukanye burimo inkoni, imyuka ibabaza mu maso hamwe n'inkoho. Ishiramwe Amnesty International rihanira agateka muntu yatangaje ko abanyagihugu bashika 10 bamaze kugwa muri iyo myiyerekano. Igisirikare ca Nigeria cagejwe mu myaka iheze ko gihonyanga agateka muntu naho coco kibihakana. Ejo ku munsi wa 3 ku mugoroba carasohoye itangazo rigabisha abo cise ko abagumutsi bashaka kudumbanya amahoro n'umutekano. Itangazo casohoye rivuga ko citeguriye gushigikira ubutegetsi mu buryo bwose bushobotse kugira ngo umutekano usasagare mu gihugu cyose. Abanyagihugu bagira imyiyerekano bavuga ko igipolisi gikwiye gusubirwamo mu buryo buboneka kugira ngo imyifato yaco yo gukubagura abanyagihugu ihinduke ubutagisubira inyuma.